جبرنامه گنده ما دم باش. مجاره ما ایرو نافچه خوخا لسر پارزگه ها خارپته یه. خوخ آنگو خوخ. جده نافچه این خارپته یا هری ایرو کیه. ده همان دمه ده نافچه که رنگین و بالکشه. ناو خوخه دواته خوخه ده یه. کو به ترکی جره شفتلی ده بیجن. ناو خوخه ده سال 1962 ده جالی دولت و هاتیه قدخه کرن. خوخ جروجلات و بمادن جباشور و بچنگوش آمده و کفردزا ملتی جروجاوا و بباسکل و جباکور و بمزرعه و سینور داره. مزرعه ناو گنده کو باجار خارپت آنگو العزیزه هاتیه آوا کرن. خوخ بقاسی 30 کیلومتر یاندکه و باشور ناوندا خارپته. فرهی عرض نافچه 634 کیلومتر قاره بلندهی آسا بحره 1208 متره. لگور دانه این فرمی نفوس نافچه بگشتی 14200 کسن. آبوریا گل بپرایی لسر چاندنی، رزوانی، سوالکاری، ماسیگری، کار هفریشمه و کار موز هنگویه. لنافچه سه حب کارگه فرمی هنه. کارگه گبره، کرمیت و آوا مینراله. 52 حب گندو گلک مزرعه وانگندان هنه. پشتی آوابونا کمارا ترکیه پیل به پیل جبالکان و آسیای کوچبرین مسلمان و ترک آنینه لحرم بجی کرنه. ده سال 1930 ده جرومانیا، یوگسلاویا و روسیای زیاده تری 6000 کوچبرین ترک آنینه لحرم لجین چاندنی بکرن بجی کرنه. پرانیا وان کوچبران لعالی دپه و پالوی هاتنه بجی کرن. قسمک جیجی بقاسی 142 مالبات آنینه لخوخه بجی کرنه. ده سال 1992 ده سه مالبات جنخچی وان مالبات اک روسیه سه مالبات جی ده سال 1999 ده جه چچنیستان آنین خوخه. دنابرا نشتجی هن هرمه کرد و کوچبران ده گلک ناکوکی هنه. گلی هرمه بپرانی کردن. لهرمه دو چیای نافدار این بناو 1000 بابا کو بلندهی اوی 10347 متره و چیای ماستر کو بلندهی اوی 10140 متره هنه. هرم ده سردما بیزانسیان ده به ایریشا مسلمانین عرب را روب مایه و جار جاران دست گوهریه. ده سال 1071 پشتی جنگا ملازگره هرم دکوه دست سلچوکیان. پشتی وداگرکریه هرم ده سال 1234 ده جعالی علادین کیکوباد و داخلی ارنگاریا دولت سلچوکیان آناتولیا تکرن. ده سال 1234 ده پشتی شر کوسه داغه هرم دکوه بن کنترولا ایلحانیان و ده دورا فترت ده کتیه ناف سینور میرکتیا دولقادر اغلیان. پاشه به دوره را مملوکی، آقوینی، صافوی و عثمانی هرم زفت کن. عثمانی پشتی شر چل دیرانه هرم داگرد کن. دیروکا نافچه یا ایروین نپرکونه. نافچه خوخه ده سال 1936 ده لگوند خوخه جورین هاتی آوا کرن. پشتی دو سالان ده سال 1938 ده نافچه نقل قراخ گول حزاره یعنی جیه نها کرنه. دبن گول حزاره ده باجاره که به سوران پیچاندی هیه کو هیجایی پیوز کرنه یه. ده همان دمه دا گراو هارگوشون آنگو کروشکانجی لعالی باشور گوله هیه. ده دربار دیروکاوی باجاری ده آگاهیه که تقضی و زلال تنه لی دیاره پرکرنه. دناب گراوه ده برماهین کشیشخانه که هیه و ده دوامه ده گلک خانین ساغلم و برماهین گلک آواهیان هنه. لسرانسر دردورا گول هزاره پلاژ هنه. کردستانی و گل هرمه دمسال هاوینان ده چن و دره سیرانگه هدکن. گول هزاره تکتونیکه و دچاله که نابرا دو چیاینده. تکتونیک د شکل واتین جداین وکه اردناسی و ژئومورفولوژی ده یکو درز کرنا طبقه‌ین روی ارده ده لهمبر چکریا بنیادگری تبکارانی. روی ارده به تاثیر در و هندر دوگهره. گول هزاره زیادتر به تاثیر هزین هندرین کو رو و قافکه ارده شکیایه و به جنبونه به میلیون سالان بره چه بویه. به آبن بنگهین و چم و روباروکن هاوردور شکل خوی ایروین گرتیه. درجیه و 20 کیلومتر قاره. ریا بجاهی آمد و خارپته دباکور گوله ده. ریا ترینه آمد و مصرجه دباشور ده درباسته به. لدردورا گوله گلک تسیسین کامپین سازین فرمی و جین جگل روکری ین وک پلاج و سیرانگه هنه.
Dinav çemên diherikin golê de yê herî girîng çemê gurg û çemê behramaz in. Çemê behramaz ji aliyê Gezînê de derdikeve ser golê. Çemê gurg jî ji aliyê Rojavayê golê de ye. Çemê gurg ji aliyê başûrê gundê Kavak bi yekbûna du jêderkan re navê çemê Kavak digire û li geliyekî kertik ê li dora gundê Xalfe û gurg de herike diçe ser gola Hezarê. Di çemê gurg de masiyên panik û reş gelek hene. Firindeyên weke qeqlîbaz, qerebeşk, masîgir û qîtik li dora golê gelek in. Bi taybet qaqlîbazên ser golê hêjayî dîtinê ne. Gola Hezarê û herêma Xûxê li ser xeta erdhêjê ya herî dirêj a cîhanê ye. Di 24 meha çileya sala 2020 de bi pîleya 6.8 li herêmê erdhêj pêk hat. Di vê erdhêjê de di serî de gundê Ayvos gelek gundên navçeyê ji erdhêjê bi bandor bûn. Li herêma Rezan ku bi Tirkî jê re eskî bağlar dibêjin 45 donum rez heye. Li vir çanda şerabvaniyê ku ji 6000 sal beriya zayînê ve heye tê kirin. Li Kurdistanê ev çanda kevnar zêdetir li Mêrdîn, Amed û Xarpêtê hatiye kirin. Tiriya rezên Xûxê bi piranî tiriya reş û tiriya Nêrbê ne. Li gorî zaniyaran şerab bi taybetî li herêmên wekî Kurdistanê di sed sala şeşem da beriya zayînê de hatiye çêkirin. Ev jî dide nîşan ku destpêka çêkirina şerabê dibe ku li Kurdistanê be. Navê şerabê bi zimanê Kurdî ye. Ji ber ku şorîn e, di çanda devkiya Kurdî de weke şoravk, şorab, şerab hatiye binavkirin. Di baweriya Xristiyanî de şerab weke vexwarineke pîroz hatiye destnîşan kirin. Her wiha di ola zerdeştî û elewîtiyê de jî ciyekî xwe girîng heye. Şerab di çand û hunerê de weke sembola evînî tê binavkirin. Gava behsa şerabê tê kirin, yekser helbestvan û filozofê Farsî Ömer Xeyam tê bîra meriv. Xeyam di helbestekî xwe de wisa dibêje. Kî gotiye Xeyam nizane heram çi ye? Ez bi helal û heramiyê baş dizanim. Vexwarina şeraba bi te re ji vexwarina ava bê te helaltir e. Piştî belavbûna ola İslamê li Kurdistanê tê gotin baxçeyên tiriyan ê bê hempa hatine qedexekirin û tunekirin. Lewra İslamê hemî cûrayên vexwarinên eywankirî qedexe kirine. Lê îro kêm be jî li Mêrdîn, Amed, Xarpêt, Dilok û Rihayê dîsa hilberîna şerabê ji tiriyên Kurdistanê tê kirin. Li herêma navbera gundê Nêrgis, Ferdik, İzoyan û Çanaxçıya jor PKT'yekî xwezayî heye. Newal û mesîlên vê derê rengrengîn e û teşeyekî balkêşk û dişibe keskesorê girtine. Ev der bi dîtbariya xwe însan matmayî dihêle. Li çiyayê Hezarê pîsta Kaşûnê ya bi navê Hezar Baba heye. Ev der di demsalên zivistanê de ji bo gelek însanan dibe qada serlêdanê. Li welatê me tevî pîsta Hezar Baba li Palandokene Erzeromê, Pilûra Dêrsimê, Hasêreka Çewligê, Kamûşana Qersê, Çiyayê Êrganê yê Erzinganê û çend ciyên pîstên Kaşûnê hene. Herêma Koyê Qijikê û Koyê Kamîşî bi hezaran darên beîvan hene. Ev beîv bi piranî bi saya çîniqro ango kutkutokan derhatine. Çimkî çîniqro beîvan ji bo xwarinê vedişêre û paşê ji bîr dike. Her wiha beîv li her derê dertê. Di qelşika kevrê de jî bi hêsanî dertê. Belê temaşevanên hêja, mijara me ya îro navçeya Xûxa li ser parêzgeha Xarpêtê bû. Mejwera behsa hin taybetmendiyên di nav sînorê Xûxê de kir. Em ê heftaya bêdanasîna navçeyekî din bikin. Hetanî wê çaxê li xwe miqate bin. Silav û rêz.